Visho datu vone mudogo ituo mwari wa gigerusi Hoa shoka kadoma Mudogo ituo Jenice Jogona Firis Ngori shiro kyoge Aramera kuhereria iturathi manirio hamwe shoka koiga Na utoda kirero mwerwa Samikei Yo nedo mereria mudogo ituo mwari wa gigerusi Asante sana Na nigai konyita ogeni mwari wa gigakwira Karibu wikuria gukiagireire Gona mudogo ituo Jeff Brew na jira Dethini wa mitambo niko tuned in Asante sana Na murugo wetu Muthoni wa Rigi anasema tuned in Asante sana Frankie Kingsley Mwash anasema tuned from Kiambu Thank you muno Kiambu Asante sana Kidhani ya Kiambu Na wire aikariothe ya Kiambu Shesheni Muthingi TV Nikio kihumo gia guthere maneo tabarira ya Ikinya nio tabarira itu ithuothe Daniel Jogu, my brother, nidakuona rajira watching, niko in, present sana. Nawasho kaduma kwe mudugu ituo Irene Lefilo, Peter Petrus, Jean Deru. Gaidisho waduma na ndashi kinya no kajira niko tuned sana. Nika kwa karibu sana, my brother. Na kia Irene ni yako ikarita tegete gutu hau wako iwa kwira ndani ya mitambo. Watching from Githurai 45 na anasema show iko moto. Angamuira ogu anegwe ya biriya nego koro moto. Nika kwira wa kinya hau Facebook. Gwiraga ati Ikinya ria bere. Nigo tigerera no araiki ugashoka waikia ritho ria kutugo kandigira like yaku kandigira comment. No gashoka gashira ando igiotore othe kwa hoteka. Ai nile firo. Ndakwa wira gucia show ino kugithurai 45. Ona wacemania na mundu kamurugamio kamwira excuse me. Riu hinda riri ni ria Ikinya gwa Ikinya. Na atongorio ni Jogona wa Ngugi na ni Muthingi TV. Thank you. Murugo twagethua Betty na ene wajira watching from the Goto. Gagikwira nawe githua Betty nimekupa kazi utigirira thogotone ya hinyana ni tondu gutigirira ati no amehinya na undu wa gushira andu ari othe ui ukimetaga ukimeraga karibuni sana nigetha tukinyukanirie tabarira-ini ya Ikinya gwa Ikinya Jeniza na kiaroiga ni dakinya ni gwarera mwari wa Gigelucia kamera tuned from Gikambura kithiria my dad mam Kareri Bena Kagwema Halon Jen Magina Shiko mdogo wakiwa Gatundu igegani icio gedi datumo ni murugo tuo Jeniza hagacoka kajira kithiria mafansi othe ya Muthingi TV wabetie na Akrash Dwelling. Asante sana Jeniza kandani ya mitambo. Jogona Ben nidakuona rajira LD Lokta LD tukondani kumakuria Eldoret. Asante sana do LD dogoretio na murugo tuo Jogona Ben no muruga mirire aroiga mkondani ya mitambo na nigamira mutikagerie kwehera mitambo ini tondu tabarira ya Ikinya gwa Ikinya na kuo guku ni kwa Muthingi TV. Gora mundu wa Ngai ugwitwo Apostle Waithanje Maina Big Daddy arega Maina Big Daddy Apostle niko ndani kabisa. Asante sana thegi muno mundu wa Ngai ni gukorwo mitambo ini Ngai akorathime na gwikega endelea kuwa ndani ya mitambo na ithuĩ tugatambũra we gukorwo withiini wa tent ino ya ma VIP. Mwanagi Rusia Raila Jeniza karibu tables to tables tabosiwe hamwe. Okay, riu karibu tabosiwe hamwe. Okay, riu na waria githungu kiritu no ni ndanyita ati o metha-ini iria we wikaire nigetha metha-ini yo tari ni gutheka marwangi uratheka ndakuona we ati oka metha-ini yanyu na metha-ini yoka ati ndo ngene ndo arugari uria wikuo ndoiga cirutwo fridge umuthi na muri wona pick yo igira yo double cabin neyo ege ya ena cheneta nyamu icio irutwo hau fridge ni andu manegerwo na tikiro kege maranengerwo to soft drinks to hehu nigetha tuhote gwitiria rugari kuhiuha Theophilus and Ben Pastor Ben ndakuona wakulia itura ria Thogoto. Thank you sana mchungaji tondu wa ukorwo mitambo-ini nami nakwambia karibu sana tukinyukaniria riu kumanagia na riu o nginya riria turikirikia tabarira Meri Mushino. Asante sana tawe uko ndani ya mitambo gwiraga witikire ithaa riri twambe turihe bills na tugicoka ithaa riri ringi hatikiri undu ungi ni gutherera o nginya gaturu ga ithaa riu ria 10 riu kundu kireke tuikiria o hanini na turaikiria nigetha turihe bills ciganona na tugicoka gucokereria tuingire ndereti-ini ya muthenya wa umuthi turoiga ni thinking positive talking positive njui wiciragia atia kana waragia atia. Thank you very much tuikirie oro hanini. Thank you.
nako kagũrũ karĩ ime